njihovih televizija da kaže videla je Vučića. Svideo to? Videla je Vučića negdje na Voždovcu, ali šta se desilo? Pogledajte. Tražila sam Vučića pre neki dan, ja živim na Voždovcu i pojavio se čovek koji je bio isti Vučić. I ja sam njemu prišla i rekao sam, izvinite, ste vi Vučić? On je rekao ne. Ako me je slagao, kakav je to predsjednik da laže ili ima Vučić svoga kloga? Znači, identičan Vučić. Ako je bio gospodin Vučić, evo sad, ako je to neka televizija ili ne znam ja, glas javnosti, pozdravljam gospodina Vučića, ako je bio on, sem ako nije njegov klon, ružno je da predsjednik kaže da nije on, ako je bio on, a rekao da nije. Ako nije, ako je on bio predsjednik, ako je on Vučić bio, i kaže da nije Vučić, ko je čovjek? Što je Vučić? Znate, sad ne znam, ili ima klona ili je on. Ako je on, ako kaže da nije Vučić, ćete da se raspitate, ko je čovjek? Niste Vučić, ko ste? Znači, to je neki čovjek pod lažnim imenom. Ono je neverovatno kako je sličnost. Nije gospođa kriva, krivi su oni koji su je otrovali teorijama zavere, krivi su oni koji su je